Real thought, maka dia poetry dia ke cimbut, berkemudian cimbut. Kibadon kai tak ikhtiar, ada kibadon tak hasuki. Pada kemudian kadang poetry, kapan kendi di pai ba, kemudian benar ban bicar, ban jit, yaitu no mikmat. Kemudian hak ni kisi hak ada ke dorbar assembly. Kaketeng juga poetry kalau ke dorbar assembly. Kaji siang dorbar assembly tu kamang tengah arajar fundriu, yaitu pai ba nung jit sisa kalau kendi fundriu. La kita stad shemphang saya kata ke ing ban pha ne la kita kiba ai san spah tyngka bat ka blanket kiba don spah yau badon spah ki buram lut kim tip udei wei kat bah ing darbar ka spah kam don dor sya pen pun namai hagan ke juk social media kembolong hagi ni gisi dalai jeng ki khmat pai ba baro kila depan saki om lajan baro ki khar arngut ke senran ke sarkar MLA minta pleng dang don na pleng jengki hakaliang kapule kidang duna. Lapau saya kedar hagan ke sin sang dorbar ha assembly pada kapor beki kenta pada haji pap ye kijing keli. Bad ye kijing sya bar part pleng ila WE hakti ki bat kopi lakum ginong rai choir ha district bat presbytery. Pada kondok do boss pada tadi kuat sama. Ya jing duna jengki yang berpendap nomor kimpat nang tonik sofa. Lalu ba merit medba medhe haduk balengkot nejrong kecingkli berjepam haktin parang ki ong total lerong kamtam lele babu jingkli dagi veterans players chief minister hab ban thalan hi ben I ya kejilong hot tampar hababu jingkli di kiwei like no imen kmi lejong yang daga bapu samriki negata ka smiling face parang ki ong bun sin sprin haba yang mentli dagi wei ula dom bale bitar kamtam yo president ka BP kata ye ba arden milar yung darbar ngiti baro kalong banya selok bat banya tai banya om bani kedauti hap bani pelinya kayung darbar sa jlitin